Nag-sisa ka lang, dali. Pas de problème, nag-sisa ka lang, bam 2 minutes, nag-sisa ka lang, d'accord? Pas de problème. Ya. Bonsoir. Sige, kumoy. Bien, Kasi, Diyos matakpan sa ako, i-flex ako mo dito. un pouco. No, ba sisa? Abos ako mga resume. Eu vi uma fome. Ah, okay. Olha, lá. Não é dans o bam. Eh, va danser, no va danser. É dans o. Dan jay mo ka fele ba mo? Yo ka su fa si fashi mo fan fashi mo. Quando eu quero, vem aqui só. Ayo. Não vai me ter. No, ba sa debu nil na. Why bi? O quando eu depuis l'année ça la première temps où tu quand on est sorti de quand fait ou de quand on est mal à l'hôpital on a pas de baisse et puis on va faire baisse quand dans mais nous tous les mêmes gens pour faire musique pas ça oh On ti bagay nan ouman ou ki pa yon mè sepman bom yon ti boute an pe gya. Ah, wè chè se. on s'en non on ça Ou pa asette bagay sa? An pa asette bagay sa? Ok, kale kale. Love li a wari li. Love li a wari li. Ah, chéri. Wawè wè. Ou ta pouye mi chéri. Interessante? Ou ta pouye mi chéri. Mas vai com mais sweet. Mais chéri, petit de petit de chéri. Ou ta pouye sa chéri, ou wè? Kade kounye la, she love a fem kado ti piwili pou sou. Sa vle di moun sa ou fò kon ke moun sa li mene kon nan moun. Ata mwen la. Moun an jwen avò, di moun yon avò yon bon ti piwili pou sou se. Lò jwen ak bot la, moun di kon sa pou fè tel baga avò, li pa vle. Se son kresyon de l'eglise. Bon mwen de l'eglise am soti. Tout nan mwen, men la pwet ak tèt mare la kon sa. Mwen yon fè mè gare, la pwet ak tèt mare la kon sa. Daye she love, mwen men she love, kon nye la bon pa yon sak fèm fè she love. La kon nye she love se fèm mwen liye, ka fè sam lavel. Men she love la kon 12 we mesye. Kon nye la kon. E mwen liye fèm moun ne, jè kon sa fèm nan kwa ko baye kon sa mesye. Bon yo, fèm nan kon bout kokot kon sa mesye, wani kon nan yon kon sa mesye, msa tin viv. Kon nye la ben ka, tombe net. Ano di nan ouman pou yon batak net ma ou la, pou di wal bon akon. Se ki wili sa, chak lan an sou se, mwen son yon she love.